umukino wa politike mpuzamahanga no mu nyanja y'ububanyi n'amahanga akenshi ukuri gukomeye ntabwo kuvugirwa mu byumba by'inama biri mu rusaku cyangwa mu mbwirwaruhame z'abanyapolitike, ahubwo ukuri kwisha mu nyandiko ngufi za diplomasi zisaba ubushishozi bwinshi kugira ngo zisobanukirwe n'abantu bazisoma. Tekereza wowe ushyirwaho igitutu n'igihugu cy'igihangange ku isi ngo wubahirize amasezerano y'amahoro, ukayubahiriza, ariko uwo muhanganye we mu maso y'icyo gihugu cy'igihangange agakomeza guhabwa intwaro, agakoresha indege z'intambara mu baturage ndetse agakomeza gukorana n'abashaka kukurimbura, amahanga akicecekera. Uyu niwo mukino ukomeye cyane uri gukinirwa mu karere k'ibiyaga bigari muri aya masaha. Kuri wa gatanu tariki ya 5 Kamena 2026, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane y'u Rwanda yasohoye itangazo rikomeye cyane rigaragaza aho igihugu gihagaze. Iri tangazo ryari igisubizo kiziguye kandi cyuzuye mu butumwa bukomeye bwa diplomasi ku magambo aherutse kuvugwa n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio. Mu magambo ya Rubio yari yabwiye inteko ishinga amategeko ya Amerika ku Rwanda rwatangiye kubahiriza ibyo rwasabwe, bityo akaba yiteze ko ruzakura ingabo zarwo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyamara mu gisubizo cyarwo u Rwanda rwashimiye Amerika, ariko rurayibutsa ko amasezerano y'amahoro adashobora gukora niba ashyirwa mu bikorwa n'uruhande rumwe gusa, mu gihe leta ya Kongo ikomeje kwivuguta mu byaha no kurenga ku masezerano ku mugaragaro. Kugira ngo twumve uburemere bw'iri tangazo rishya ry'u Rwanda, tugomba kureba imiterere y'ikibazo. Hashize igihe kirekire akarere k'ibiyaga bigari kari mu nkubiri y'umutekano muke, aho leta ya Kongo ishinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23, mu gihe u Rwanda narwo rushinja leta ya Kinshasa gukorana bya hafi n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR washinzwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Kugira ngo ubwumvikane buke buhagarikwe binyuze mu buhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hasinywe amasezerano azwi nka amasezerano ya Washington cyangwa Washington Accords. Aya masezerano yari afite intego yumvikana gukemura umuzi w'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Buri gihugu cyari gifite ibyo kigomba kubahiriza. U Rwanda rwasabwe guhagarika ibikorwa bya gisirikare no gukura ingabo zarwo muri Kongo, naho leta ya Kongo igasabwa guhagarika burundu imikoranire y'ingabo zayo FARDC n'umutwe wa FDLR ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro. Uyu munsi rero Amerika irashimira u Rwanda ko rwatangiye kubahiriza ibyo rwasabwe, ariko igice cya Kongo cyo isa nkaho yakibagiwe. Ariko hari ikintu gikomeye kitagaragara inyuma y'aya magambo yo gushimira u Rwanda. Mu rwego rwa diplomasi, iyo igihugu gikomeye nka Amerika kigushimiye mu ruhame ko uri kubahiriza amasezerano, biba bisa nk'umutego. Biba bishaka kuvuga ngo dore mwaremeye ko mwari mwarakoze amakosa, ubu rero nimukomeze muhave burundu. Niyo mpamvu leta y'u Rwanda binyuze muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga itaguye muri uwo mutego wo kwishimira gusa amagambo meza ya Marco Rubio. Mu gusesengura cyangwa mu isesengura ryimbitse ry'iri tangazo, u Rwanda rwatanze isomo rikomeye rya politiki mpuzamahanga. Rwibukije Washington ko inshingano zikubiye mu masezerano ya Washington zireba impande zombi, u Rwanda na Kongo. Ibi bivuze ko mu rwego rw'amategeko n'amasezerano mpuzamahanga ntabwo ushobora gusaba igihugu kimwe kubahiriza ibyo cyasabwe kugira ngo amahoro aboneke, mu gihe ikindi gihugu cyangwa urundi ruhande rugishishikariye gukomeza umuriro. U Rwanda rwabivuze neza ruti ibibazo ntibishobora gukemurwa no kubera. Icyakora ikibazo gikomeye ni iki: leta ya Kongo iri gukora iki mu gihe u Rwanda ruri kubahiriza amasezerano? Itangazo ry'u Rwanda ryashyize hanze ukuri kubabaje ko leta ya Kinshasa iri kurenga ku masezerano mu buryo bweruye. Uku kurenga ku masezerano gushingiye ku nkingi ebyiri zikomeye cyane ziteye inkeke ku mutekano w'akarere kose. Inkingi ya mbere ni imikoranire ihoraho na leta ya Kongo n'umutwe wa FDLR. U Rwanda rwibukije ko uyu mutwe atari inyeshyamba zisanzwe,
ni umutwe w'iterabwoba ugizwe n'abakoze jenoside umaze imyaka 30 irenga ukorera ku butaka bwa Kongo. Gukomeza guha intwaro n'amikoro uyu mutwe mu gihe wiyemeje gushaka amahoro ni ikimenyetso kigaragaza ko Kinshasa idashaka amahoro ahubwo ishaka kwigiza y'u Rwanda kugira ngo yisanzure mu mugambi wayo wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda yifashishije FDLR. Inkingi ya kabiri yagarutsweho isobanura uburemere bw'intambara igezweho. U Rwanda rwashinje leta ya Kongo gukomeza gukoresha utudege tutagira abapilote mu duce turimo abaturage b'abasivili. Ibi ni ibintu bikomeye cyane kuko binyuranyije n'amategeko agenga intambara ku rwego mpuzamahanga. Iyo FARDC ikoresha drones ijugunye ibisasu mu bice bituwe, ntabwo ibihashye umutwe wa M23 gusa, ahubwo ibitera ubwoba, yica abaturage ishinzwe kurinda ndetse gateza ubuhunzi bukabije bugira ingaruka no ku bihugu bituranye. U Rwanda rwaburiye amahanga ko ibi bitero by'indege ari ikibazo gikomeye kidakwiye kwirengagizwa gusa kubera gushaka guhisha amakosa ya Kinshasa. Uhuje ibintu byose urabona ishusho nini kandi iteye ubwoba. Tugarutse inyuma gato, leta zunze ubumwe za Amerika zafatiye ibihano abasirikare bakuru b'u Rwanda, zinashyiraho igitutu cy'ubukungu mu ntangiriro z'uyu mwaka. Intego yari ukwemeza u Rwanda ko rugomba kuva mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo inzira y'ibiganiro ishoboke. U Rwanda nk'igihugu kigendera ku mategeko kandi cyemera gushaka ibisubizo binyuze mu mahoro, rwerekanye ubushake bwarwo, rwemera gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington. Ariko ibyo si byo by'ingenzi cyane. Icy'ingenzi ni ukubona uburyo leta ya Kongo yafashe uku kuva mu byiciro kw'ingabo z'u Rwanda, nko kubona icyuho cyo kongera imbaraga za gisirikare. Aho kugira ngo Perezida Tshisekedi ategeke ingabo ze guhagarika gukorana na FDLR nk'uko abyiyemeza mu masezerano, we yakomeje kugura no gukoresha za drones zica abaturage bavuga ikinyarwanda muri Kivu, abona ko Amerika ihugiye mu gucunga u Rwanda gusa. Uko kwirengagiza nkana ibya Kongo ikora nicyo u Rwanda rwita kugira urugwiro rudakwiye cyangwa kubera mu gukemura amakimbirane. U Rwanda ntirwashoboraga guceceka kuko rwarimo rubona ruboshye amaboko, ruba igitambo cy'amasezerano ashyirwa mu bikorwa ku ruhande rumwe gusa, mu gihe umwanzi warwo karundura FDLR arimo ahabwa intwaro na leta yemewe ifite ubwirinzi bw'amahanga. Ese ni ibiki bishobora gukurikiraho nyuma y'ubu butumwa bukomeye leta y'u Rwanda igeneye Amerika? Hari amashusho atatu cyangwa senariyo zishobora kubaho mu minsi iri imbere. Senariyo ya mbere ni uguhagarika by'agateganyo ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Niba Amerika n'amahanga akomeje kurebera imikoranire ya Kongo na FDLR no kwica abaturage hakoreshejwe drones, u Rwanda rushobora gufata icyemezo cyo guhagarika gukura ingabo zarwo muri Kongo rwivuye inyuma. U Rwanda ruzavuga ruti twagombaga gukuraho ingamba z'ubwirinzi kugira ngo twubahirize amasezerano, ariko twasanze twugarijwe kurushaho, niyo mpamvu tugomba kurinda umutekano wacu. Ibi byasubiza ibintu rudubi, intambara ikongera kugurumana ku rwego rwo hejuru. Senariyo ya kabiri ni igitutu gishya kuri Kinshasa. Amagambo y'u Rwanda ashobora gukangura ubutegetsi bwa Washington bwari businziriye ku makosa ya Kongo, bityo Amerika ibonye ko amasezerano yayo y'agaciro agiye gupfa, ishobora igahindukira Kinshasa igatanga gasopo iherekejwe n'ibihano bikomeye kuri Perezida Tshisekedi n'ingabo ze, ibasaba kwikiza FDLR byihutirwa no guhagarika ibitero bya drones. Ibi byatanga icyizere gishya cy'amahoro arambye. Senariyo ya gatatu hari ukwirengagiza diplomasi hakavuga intwaro gusa. Leta ya Kongo ishobora gukomeza kwinangira no kwisha inyuma y'impuhwe z'amahanga, inyeshyamba za M23 zikabona ko diplomasi yananiranye, bityo zigafata umwanzuro wo kwigarurira imijyi minini itandukanye. Nyuma y'uko yigaruriye Goma na Bukavu, bakaba bakomeza bakongera bagafata Uvira ndetse bakagera Warikare, bakomeza n'ahandi hose, kugira ngo rero zihagarike ubwicanyi buri gukorerwa abasivile hifashishwa indege zitagira abapilote, tutibagiye kugira Kisangani. Uku kwihimura kwazana akaga gakomeye k'impunzi
n'ihungabana ry'ubukungu bw'akarere kose. Mu gusoza iyi nkuru y'umukino w'ububanyi n'amahanga, ni ngombwa kumva ubutumwa bukuru bw'u Rwanda. U Rwanda rwerekanye ko rwiyemeje gushaka amahoro arambye no kubahiriza amasezerano ya Washington nta buryarya, ariko rwasabye amahanga kureka uburyarya no kureba ibintu mu jisho rimwe. Ntabwo wakemura ikibazo ushaka guhana uruhande rumwe urundi urugororera rwica abaturage. Ukuri kudashidikanywaho nuko igihe cyose igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kizaba kigifasha umutwe w'abakoze jenoside wa FDLR ndetse kigakomeza kurasa ibisasu by'indege mu basivile cyitwaje kwirwanaho, amahoro mu biyaga bigari azakomeza kuba inzozi. U Rwanda rwasabye ko habaho kwirengera inshingano, icyo bita accountability ku mpande zose nta kubogama. Reka dusoze twibaza ikibazo gikomeye ngusaba gutekerezaho. Ese Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteguye kosa igitutu Leta ya Kongo ngo ihagarike umutwe wa FDLR nk'uko zose igitutu Rwanda, cyangwa amasezerano ya Washington azasigara ari impapuro gusa, cyangwa amasigara cyicaro arinda inyungu za politiki ya Kinshasa na Washington kurenza uko arengera ubuzima bw'abaturage? Urabibona ute?